Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katamang pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po de Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Paul J. Pilaw, Chris Enona Gomez and family, Jose Pepe Hison. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Franco Del Clarin, Father Oliver Yalong, Virginia Atienza. Kapasalamatan king anibersaryo ng kayang panga-ordain, Reverend Father Benjamin Espiritu III. Special intention, Deeds Anita David and family, Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Debbie Ann Santos, Cesar and Jocelyn Maluntag, Dave Clarin, Jenaline Maluntag, Jefferson Santos, Nelson Enterprises. Good health, Debbie Ann Jefferson, Joseph Marcus, Sophie Angela Santos, Dave, Jenaline, Franco Dil, Rafael Dean, Matthew Clarin, Cesar and Jocelyn Maluntag. Para king malalagwang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, Florencia Mercado, Aida Ocampo, Jesusa Henson Guzman. Para king lananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Father Aristotel, Bernardito, Angelita, Barbara Angel, Antonio, George, Encarnacion, Brigida, Emmanuel Senior 9 days, Ronaldo, Inocencia, Anita, Rodolfo death anniversary, Emiliana, Alvin, Gabi, Rainier, Senaida, at ding maldang kaludwaking purgatorio. Iti puntam kitagyunig pampo ning anak ampo ning banade Espiritu, ginuman tabeya kaya kayo.
Maya pa abak po kaya kongan. Maya payabak po. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasadanan, bata mga intudid magmasusi, karating banal na misteryo. Ginoo ikay ngukom ding sablang tao, Ginoo pakadudo. Ginoo pakalu. Ginoo ikay itatag king bayong kasunduan, Kristo pakadudo. Kristo pakalu. Ginoo ikay babye kareng kalam a kailangan ding tutuburan mong manaral, king maya pabalita, Ginoo pakadudo. Ginoo pakalu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, biriyan mong maging sakramento na ning kaligtasan ding sablang badayan ning kaya kang iglesia. Lalo misa ng sabik panamdaman ning awos mong magobra para king kaligtasan ding sablang tao. Ang gaking agawa mo kengang metong mong badayan. Agyagan mo sa puso ring sabla mong pinili, banasunduring magligtas ng obrang Kristo, nuka rin man, at anggaman king kapupusan ning yato. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king mumura lang libro dingari. Kanitang malapit na ang kapupusan ng biyenang David, nga nang menabilin kang Solomon, anak na. Malapit na akong miras, king dalan a era alisyan, ding sablang tao. Tatagan mo ing loob mo, at pakit mong tunay kang lalaki. Tupad ka karing kautusan ng ginong kaya kang Diyos. Tuntun ka karing kayang naklat, at tupad ka karing kayang batas, karing kayang utos, karing kayang kaugalyan at pandu. Ang timonong makananong makasulat king batas ng Moises. Banketo, magtagumpe ka karing sablang dapat mo't katatagan. At kanita, ing Ginoo, tuparana, ing pangako na kanako. Nung bingke kang anak, maging maingat la, king karelang panugali. Bibibyelang mitmong katapatan kanako, king kabilugan ng puso at kaladwa. Eka kakulangan taong luklok king trono ning Israel. Makanyanyang memon keti king masalay David at mekyabe pepaynawa karingkeyang pipumpunan. Kitkut de king syudad ng David. Miniralyay David king Israel kilupning 40 banwa. Megariya karing Hebron kilupning 7 banwa at karing Jerusalem kilupning 30 banwa. Isolomon ya ing likluk da king trono ng David, at ing keyang upaya, may kilalang alang tutol ditman. Ing amano ning Ginoo. Nuan ka baboring sabla o Ginoo. Nuan ka paboring sabla o Ginoo. Mipuri ka o Ginoo, Diyos ng Israel apimpunan mi. Ngeni at gaman kingalananga. Nuan ka paboring sabla o Ginoo. Kaya ka o Ginoo, ing degulan at upaya, ing linang tagumpe at ligaya, kaya ka nga ning sablang at tsubanwa at keti king labwat. Nuan ka paboring sabla o Ginoo. Kaya ka ing manyakop o Ginoo, ika ing kakatas-katasan, king sabla-sabla, kaya ka magmula ing sablang pibandyan at ing sablang dangal. Nuan ka paboring sabla o Ginoo. Ika ing sasakop karing sabla, at king gamat mo ing sikanan at ing upaya, at king upaya ing munye degulan at sikanan karing sabla.
Sulag ko king yato, ang timoring batwin, ang babiyasala king banwa, ang pangalan niya king amanong babiebie. Ingginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita, agpang kang Marcos. King panahon na ito, inaus nung Jesus ding 12, at tibura na lang tidwa-tidwa. Dininanong upayang makapalwal ka ring mga roka espiritu, at sakano penabilinan nga na, eko magdalang nanuman king kekong pamaglakbe, subali mo king metong atukod, ni pamangan, ni balutan, ni kwalta ka ring bulsayo, ni piblasan, eko magdala. Dapat magsandalyas kayo, nga napakarela, sano pa mang bale ing kekong pipaglayunan, karin ko manatili, ang gaking paglakoyo king badenayta. Nung era ko, buring tanggapan o pakiramdaman king metong alugal, makoko ka rin at ipagpagyong alikabok ka ring bitisyo, antimong tutol laban karela. Mekola ing 12, at penaralda ka ring tawo ing sukat lang sumisi, at painggulot ka rin karelang kasalanan. Pepalwalan do ring dakala demonyo, karing taong alipanan dareti, at kiskusan dong laro, at pepakayap ding dakala taong ating sakit. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya kao. Maya pa abak po kaya kongan, Payabak po ang dindamtamo kanitingal do, nung makananong iginutamong Yeso Kristo, tiburano rin kayang disipulos. Pero karetang kayang mismong instruction, makanina rin kayang instruction, magdala kayo mo tukod, sandalyas, maliban kete ako magdalan diyang nano. Ing makapagtaka karening disipulos king kaya katang ebanghelyo, nga nang sinabi ng ebanghelyo, mekoda at tinukila. At bala mo yata, kabilis, ilang magdalang pamangan, ilang magdalang pera, ilang magdalang nanumang bagay, daladamo, sandalyas, ampong tukod. Kagadagad, sinulong la. Ila tatakot. Ila kaya tatakot na dumanop la. Ila kaya tatakot na pota manasakit la. Ila kaya tatakot na pota mga paboren la. Ila kaya tatakot na pota ng malyari kareda. Wadwa na rin dadaladay, alalamang pandobli. Itamong sulod na kaya tangaldong ito, at kay Batnanita, itamong tukod ang pomong sandalyas. O kagad ng tinango. Nanong dahilan, bakit kagad ng tingwanan ni nga pong Ginoo? May kola, may naral la, may pakayap lang masakit ang pumiglakolang demonyo. Baliw po siguro, ing masanting keti, yapin itang mebiyasa lang meniwala king apong Ginoo. Mebiyasa lang megtiwala king apong Ginoo. Uling isipan da, nung iya ing minawos karela, nung iya ing mitubod karela, nala paboren at nala paimburisan. Sa bagay, tutunay man pin po naman ita,
Numong tibura na kani nga pong Ginoo, king palagay mo, mga paboren ka. Numong tibura na kani nga pong Ginoo, ing buri mong sabyan, magkasakit ka. Posible, kaya bing kasakitan, pero ining minagrong malalyari, karing tutubod na rin nga pong Ginoo. Ela kagigisanan. Ela kagigisanan nung nanumanit ang ating karera. Ela kakanapnapan king karelang pamibiyebye. Nunay na nung atin, halos minsan sosobra, lalabis, nung nanuing ipapagkadub karera, ababyena ni nga pong Ginoo. Kalugurahong kapatid, iting pawagan na kaya katamo kaniting aldoning ebanghelyo, na sana kadupad na rin ng disipulos, maging makanya naman yung kaya katamong pamanlalawe, yung kaya katamong pamanukiki nga pong Ginoo. Tutukita mo adi uling maging komportabling biye. Tutukita mo adi uling maging masating kaya katang daranasan. Tutukita mo adi uling ating manayang kapalit. Bakit tamo tutuki? Tutukita mo uling baruta mo, noing Diyos yang mitubod kaya katamo. Kapilan man yung nakatapaboren, at lagi yang makayantabe, at atsuking siping tamo, karing sablang gagawan tamo, king kaya katang pamibiyebye. Sa bagay pin po, lawen nyo na mo po, karen na mo pong pari, king palageyo, dangaus kene, ating mamateking danok. Siguro alang mateng dano pa pari, ating mate ataki. Diba? O nga dating sabi, nung bisa kang mga litsyon nga na tuki kaking pari, salit si Cheng kawali. Tutuya po ito. Uling istong tinubod na ka talaga ni nga pong Ginoo, labis-labis man. Andiyan naman po kayo, potang duban nyo rin nga diwang bade. O sabihan da kaya kayo, o brother nga na kaya magkahi ka pa, minom ka pa, o kaya nilukduk ka pa. Kakakulangan. Inyapin siguro, ining kaya katamong kailangan daptan kaya nga pong Ginoo. Magtiwala tamo mo kaya. Kung magdalang sobra-sobra king kaya kayong sarili, uling pa magiging sobra-sobra, pa magtiwala king sarili, at iya pa magtiwala king nga pong Ginoo. Uling pa magtiwala king nga pong Ginoo, ipanibala kaya nanumaning kulang, ipanibala kaya nanumaning kailangan, uling king kapupusan, iyang manganap karing kakulangan na ning kaya katang misyon, at king kakulangan na ning kaya katang pamibiyebye. Ngeni, ing kutang keti, yapin ing nung tuburan na kakayaning Diyos, papagdala na ka mong metong atukod ang popang sandalyas. Sumulong ka naman kaya o murong ka? Tuki ka o adi ka? At supo kaya kayo ita, at ketang sagutay ita, akilala mo, nung ninong pagkatiwanan mo, ing sarili mo o ing apong Ginoo. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo ing akrismi. Pinapakiramdaman mo yung aklis. Para karing sablang galamen ng Santa Iglesia, maging tapatlasana king banal ay Espiritu, at maging karapat-dapat mayawos alagad ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing akrismi. Para king hustisya at lugod Kristiyano, king pamaglualo king karapatan ng tao, alang nino man sanang may puwera king kapamisana ning ketawan, pauli ning lahi, kule, o kasalpantayanan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing akrismi. Para ka ring papakit sama, laban kay katamo. Mabiyasa ta sanang manalangin para karela, at arap tanan talang mayap.
Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklismi. Para ka ring atsuking kaya katang komunidad ae katoliko. Akit de sa kaya katamu ing tunay ng larawan Kristo at kapamilataniti, mayagyaglang makiyanib king Santa Iglesia. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklismi. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. O mapamakadulong Diyos, nasa aming maging sakramento ng kaligtasan ding sa belang bansa, ing kaya kang Iglesia. Ikasana ang tinggalamen ng Santa Iglesia, matindiming panamdaman at mitmong kaya panalubing pakibatan, ing kaya kaming katungkulan bilang Kristiyano. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Manalangin kayo, kaduguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, ipang lubos maipaya. O igpaming migdalang, ing pamaylasan at kamatayan Kristong kaya kang anak, igtagumpen ng kaya kang keking kaligtasan para king mabilugayato. Mananasanang ding panalangin at ayin ng kaya kang Iglesia, miras na harapan mo at maging kalugod-lugod na king kaya kang panimanman. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, iat nayo rin puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Babayo at parangalan, nelangan ming metoyato kaya kang babayo at parangalan, kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan ming puryandak at pasalamatan, ding balayan na kaya kang binukudat, ding banalap aparating kaya kang kayantabe. Ulinita, kambiyaring sa belang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, dahil makiabi kami king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanatan, ulinita pagparadampumi. Pabanalan mo sa retinahin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit pepasalamat yakeka. Piraso net binyene karing kayang disipulos at ngana,
kuana ni iti kongan at kananye, uling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kuana ni iti kongan at minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayon pon para karing sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo ka na ako. Misteryo ning kasalupantayanan. Cristo Medeo, Cristo Sinumia, Cristo Inyangin ing gaganakan mi o igpahing kamatayan at pamanyobli ng mebiyan ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapin ning biyat ing kadis ning kaligtasan. Ilain ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamuwa mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banale Espiritu. Ganakan me o igpahing Santa Iglesia among makalaganap, king metoyato. Ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming obispo ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang miya ang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Mariing Birhenin Duning Diyos, kaya benang San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan na kambiyan at kaya, igpang mayupayang tutu kagumning banale Espiritu, pupurian dakat parang adan manggaman king alanganga. King mit mong kapanaligan at lugod, mahusta king igpakring amanong tiro ng Yesus, kaya katamo, igpami. siya kamano, bisang malilagyo mo, datan kaya kami ikayarian mo, mipabintuan log mo kaya tisulit pantiban mo, ing kakanan mi kinaldawal mo, ibiyan mo kaya kami kinaldaw ngeni, ang buwaning patawad mo kaya kami din sala mi kaya ka, ang tiing pamatawad mi karing sala kaya kami, Lord, kaya paisawin yung tukso, ikabos mo kami isablang marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning pakadulo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O ginoming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos, sa babalikdan din kasadanan mi, nune dawan ming kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyan pon magari manggaman king ngalanganga. Kapayapaning Ginu, mantabi sa kapilan man kaya kayo.
Pakitangyan ning pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako, kasalanan ng yato, Pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, kasalanan ng yato, Pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, kasalanan ng yato. Biyam kaya kami kapayapaan. Niyo'y Kristo, ang kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuha na rin mayahus king apunanan ng kordero. Pinoy ako matangkad-tanggap kaya ka, dapat ka siya naman. Manalangin tamo, o igpaming malugod, papagbanalan mo kesa na kapamilatan ng Eukaristiyang pakirakayan miking kayang dulang. Kapamilatan ng sakramento ng kayang iglesia, tanggapan dasaring sa belang tawing ligtasan ay natad ng kayang anak. Kapamilatan ng kayang pamaylas at kamatayan king krus, uling ginuya, manggaman king ngalanganga. Ginuman tabiya kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpahing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon ne, umetam king lugod ng Kristo.